Syria nichuahlei thlan hmunna Islamic State IS thahnak in an zumhmi minung zin hi somthum nak tam deuh rok an hmuh tia Syria Activist ni a chim Thal yawa Deir al-Zour penga Jihadist group phun chungtel i dohnak a cangmi a tia Syria ngiattu human rights ni a chim kan hnu thla okasa tampi thahnak a UN ni report kan don ti an chim hi bantuk sualnak hi Mohassan pawng zinan hrampi IS ni control an du cha a tia thla tu ni an chim lutam pi vampanga an thlai chun keimar ka chungkhar kan luat chulewa thlan tampi an chaw tharmi local minung tampi ni an hmunha ti anung mi pakhat ni a chim online video zong in an langter IS ral kap ni milu tan nak tampi an tua slai sang hulian